Guys, share lang nako sa inyo ha. Daghan kay sige gingon sa kuha ba nga uy, ulitaw, sige magtrabaho. Ay, magtrabaho relax po. Ako silang giingnan. So, iba day pwede mulihok ang mga ulitaw. Mas maayo man ang ulitaw ka maningkamot na kadaan. Kay para mapundar nimo imong kagalingon. Panay ka makayuta ka. Kay pag abot sa panahon nga maminyo na ka, di na magkalisod ang imuhang pamilya.